Benche tie share live or Facebook Adom 106.3 ye chiachi munyina da munyina se se no nwotwebre yi mu e tena bako adwuma no so age adaje na wutie ye na wo hye no nyame enhira mo papa pa NyinsenNeAwoɔ enkomodie de fa ye nyinsen ho ya wo mu ya mofra ne titie mu oba wawo no se wo bekora wo hu yie no wanya yare bia kire no ne nyina ye di ho nkomo ewa ha ebie ne ene de di kan ya wo hye wo tie ye dia wo sa nipa kro no ye ma wo akwa abason kokra ye da se papa panti hye no so se kwasi da bia no 8 pm wo pese wo nyinsen na wo fa wo ho fa wo ba ana se wo pe nyinsen na no so ayo problem a afide wo so tie ni efisa ha ene edi san komo no nyina aboafo no ye endpoint homeopathic clinic ye da na se papa pa obeso ya sene nei awo nta bebre sponsors na dos nyame hyramo na wo honam dua free shro beka fom da bia ya wo ya ememma no yam prostate ne yanko check yo doctor say free be check ni free yare wo mu dia ne ne ho na obehwe wo na wachia na wo be check dia e free ema no so sa white ne infections ahodo nti ama wo no kra ya che e dia ma bra endpoint don't check in free and fama number no 0244 867068 0244867068 now when endpoint homeopathic clinic Dr. Duboatin Eddie Enkomo Jenny Foods mafie ye de ankasa Jenny Rice oh medafo mesrawo kotobi na fase fie na wo behunu hoho a betwea ba fie ho enkura ne bedi se enkura wo mpa aduane a wo de fa Jenny Foods ibi eye aduane ma nkura wo bedi ne kama ye wo Jenny Sardine wo ho Jenny Milk nso wo ho baby supermarket any market ne dwonum ankasa Jenny Foods ye wo ne oil nso e wo ho mayonnaise ne nso wo ho nti wa ye salad papa bi no kakra de egusi wa mese ne bread bi ne wa wie no kra Jenny Foods o se me fie ye de Pilif tablet and ointment and also say your cocoa pa ne hawo wedra ne Pilif tablet and ointment no say your cocoa dia woni problem cocoa ne dia wo woni padua mu dia fifie wonya Pilif tablet and an ointment no wo de sra so no eboa papa eyi sa cocoa ni nyina de free hono mo edemaw enti wadro ba ko pese cocoa ne ha wasisi so honum ne ade a wonya Pilif tablet and ointment ni bia da bia wo bia no na wo de asiesie ho ni nyina be yi free ho ama ho ato o pede dodo pa to dia 0552 667 712 0552 667 712 and 0240 373049 0240 373049 Pilif tablet ointment open dodo etudia na wafre and afa Jenny Foods no so ebia wo pebi na wo de agu supermarket and also pesa wo je dodo na wo de gu fie nso afre number 0540 108 531 0540 108 531 Womoni aboafo eboye chidom say yemfa NyinsenNeAwoɔ emrew enti wo Facebook a medam wase papa Robert Mpobi ochia Ruth oben yeboa yeda se papa pasa so abanti mesra mo share na fa wo comment ne bra na fa wo like nso ka ho medin de afia amankwa tamakula ne nkomo no antenatal care and family support na say yete yenua ba bia yese wonyem afi be yi akire yese wonyem na nwonwan sam no nyina afi etirim de say obi aye confused eze hu be bia no kore nda enti no eno nti no na wo se yehua de efa oba ni nyinsen mu no antenatal na wo kɔ no menya oba pemfo no nko ama ne nko wo se abusua ye nyina ye support abusua ne titiru no page na be ma no so de wo na ne da sɔre ti wo so hunu de atua mu so hu na se yenga se bibi sensi na bibi se ba na chinye ba ho a eno ani evidence based na se wo de akyere ekobasa bibi a kate na obi a ho ato no ti enua ba tell it to Rosette uko Facebook ni Instagram wo ho ore na adwuma no no ye adwuma wo Lekma Polyclinic nti e bank mo se ye so ye fa ye frɛ no ne ba ne no special happy birthday nko e ma me saboache ho ana o de say sorry boy eja ene Rosette husband
or the seboni. Aha, yeah, microphone ye ne kan ye. Aha. Aha, ti happy birthday. Enko enfam mano kafra pa obi ante sa boni din bi na wish na happy birthday. Happy birthday, Uncle my sweet husband, Mr. Mark Nelson, aka PK. PK. Yeah, programs director, channel manager, PK. Ni didn't know Parkwesi. Oh, okay. And to also can PK no. Tina me wish you all the best. Sir, yadana se and then so. Ka birthday is yes and card in pio colaba dinum ne ade. Na ya chewo ba ni nyina nyumro kwa be wasa de ntino fasha wa adwunu adwun de so ye ene ye di antenatal ho enkomo boye nkomo na ye nhwe ye ka se antenatal na wono akasa ye de a se ye ka se antenatal care na ye twi ya adwun esi se oba afefuro no se obeba ya resabia na ya hye no ya ye nhwehwemu ahye no a fiti time a nyinsan ne wo kwa akosi se awo ebeka no okay that time ni mu a ye be hye no ni nromu akora ni nyin wo ne yafu ene niema ni nyina ye be ya ma no no that time no care na ye de ma no no ene ye frɛ no antenatal care okay na so baby anyemu a e wo sa care we wo famu me fa chewan okay eti kire ye na ye hunu care ne ye den ya but before ye be koso na dofo na baso ma ben chiachia wo mo office nye bete sa so obi be ba abehwe ye live on Facebook David kakra menu wa ha Stella Oklite. Good evening. Now, say Sister Fia, you are doing good job. Keep it up, and may God bless you and your nurse Samuel Ahulu. Good evening. God bless you. And Juma Dia more yeah. And David Diano say good evening. Fia, I hope all is well. Very well. Odoya does say. And now Tony praying crying and so Cheyenne war New Jersey. Yeah, does say Papa Papia Kapia say Fia me chiamoni Juma Dia more yeah. Does say Ruth Obin Yabua say Otie and Yamishra. Yeah, does say Koja Sampa Furniture Works and so ewa ha and also etie wa dum kumase and a root ababi Robert Mpobi and so echia Ghana phone nyina anti no mo madi kan ba wa ha say no ye ni somo ye da mo say mon share and like it na fei mon comment mon share no more fi say na nkomo na also bi anso eti ebie nti ba membra me nua ba result ho na fei ye nto aso nti sa wo ka say care no a me first timer there ya brebe na wo say me call sa antenatal no me fa cho sister Fia ansa na ye de me de sa no ye ni be ma no okay besa me cha me do isa wo Ghana nyina so PR National Association of Registered Midwives Ghana okay me cha o mu nyina na ye flyer ye kwa bonten no anke ye babo me ye be super me see at makotro nurse wo so na omonya nurse for okay nti me na me kasa ma makotro nurse there ene de me tite ye pa kafra next time ye be fancha ye enokre mesre wom ye be sa correction next time ye be sa correction no ene na mpese me kan sa na ya to aso that's it ya ka say odo ya no ahwe microphone mamam kakra time a oba e wo say or starting the antenatal care no if it is 6 to 8 weeks no it is all bad there unya hunu se wa fefuro nwa dane why test no e wo fie wa hu anasa wo menses no amba menses na enya ama no ansa na oba wo behu se menses no amma na ache se article no na ache se nyinsen enya di 1 month it's almost getting to the 4th week no oya na wo behu say red lines no ebeba enti that time ni mu de wunya hu ya pe e wo say wutimi etumi kaba ya resabia na baby ebe hu bia wokọ na wo do hu kọ kire na ye start antenatal care no okay enti e fa ne say 6 to 8 weeks there and I say 1 month 2 weeks okay and I say 2 months say ka say 6 to 8 weeks we baby say na 6 weeks near saying 1 month 2 weeks okay and I said 2 months watch you feel crowded I was starting antenatal clinic it is obi ankwa hu sunsun so ne de hey my sister no dey bebre into so no dey bebre na first no na Ghana for antenatal care na say okay and I yankasa no so Ghanaians no minim say your culture na say
wo motive bi e de ahye ye tiri mu say oh nyinsen especially first time as omon wo da no ana obi a wabra pa nyinsen ana first time winya no pese ne kofo ne omutifie kra be hunu say yafu na nya aba opese mpie kakra enya sa osuro so obi de ni bone be hye no ana say obi be ye ne bone bi na nyinsen na sa aba besen enti no omu nyina ye bodawura kire omu say nyinsen de wonya fa ya a wo hu say wa fa nyinsen e wo sa wombra na yen show okay enti se meba hospital no a ede ina ye e wo ho nti e wo so ba bia wo hu say bosume apa ho a e wo sa me ko hospital yo de di kan no nyinsen ankasa no the fact that why pregnancy tests ama wenya 2 lines say you positive no and chere say nyinsen no ehonjo ana say da yie ubetimi aye test no ebi ohonom a ebi ana ectopic na ebi enam tubes nim nyinsen ni fifi wo tubes nim ana say enyini wo tubes nim ana say baabi a enya wudie nim na ekoba ne saa na still na wo test a obenya positive na no na hu sunsanso obi ne say one mantem ama yen screening anhye de edikan ye behwe say ye betwa scan ahye say eyampa enyinsen ana because ebi mo honom a omaye eno no wuyi mefa ne say 10 people a obenya 1% wom a obeye na ye positive but ube screening later no na nyinsen bia ani ho nti eno no ye wo enzymes bia omotutimi ye omo sa eno betimi attest but eno no munya sa deep lines no na light yes nti sa hormones no ACG hormones na omoma unyinsan a ekire se eda ne ho edi wo cassette ne so ma ye hu se asemasi enyem no saa moani bi betimi ada ne omo ho kakra bi afra bi a ojonso ne mu na enso bi a na enye nyinsen enti no ehu behia se wo beba na ya hye se asemasi nyinsen yi eda yie eda wodie ni mu na nyinsen no enyini sen na ono ankasa ne moja tesen ono ankasa no oni health complications bia why you ready say obetimi akra nyinsen no nyinsen ne yade obetimi akra akosi term ana say nyinsen no age say yitwa so enye say yintwa so ebeje ne nkwan firi nsem enema bebre wo hono ma ye hwa esese ehu hia ntese omoba nti no omoba ansa na ya start sa screenings na ma wo Adofo any hu komono na ye die ne Dayman Tetexen say welcome nice topic yeda say kojo otafri jankatia wo junction mall and wo share tete Edward sister fia me show wo dodo wa good program mun koso anye Faustina Yamfon so chia Stella Oklite and so Ediaba please haven't had my period for 1.5 years. What should I do? Mpacho no akwa hospital there. Okay, ye di nkomo ye befa ho na afei ma me na say ye anu ama. Prince Salasi say good evening, watching you live from Atimpoku Nyamishra. Abbas Gidan Goro Abbas and also good Mpole GH Minta Augustine, good evening, watching you from where Kwa yo yada mo se papa panti wo sharon so share na ma adafo so ehu Kelvin Morris say good evening Efia me tie wo na a few to listen. I can't say without listening. Yada se papa yada se nyame shao na Darlene Fianco yada mo se papa panti komono na ye die no mumien pay attention na mema no megimudi muntie ni ye na so yire fomu a watimi atrenchen se na no metie NyinsenNeAwoɔ yesi se ni se na wo ye wo die no na enti ma me ya hospital antenatal no ya ba ne say monthly ana 2 months 3 months ana say na ya ba no oba de wo fa fra se ye fa ne say ye ba no 6 weeks ni mu na wo ba na so wunya bedru hono ma afa ne ye ba be plan nyinsen no time e wasa womra obi betimi aba enimonim ho na ebi emergencies ne complications bi nti no yetimi kwa age ne to wo nko fie bi nkosi so obewo obi nso betimi aba na ebi a ye hu se bibia ye fine nti onko ne ahye ne da so womra nti eso no obi a no but obi a wote apo na ne ho ye
na nyinsen ne yehwa bibia ye kama de when timi anko antenatal kra de na nye 6 to 8 times ansa na wafa over. Okay, ba minim say as ebu ayekọ ne month afebu ahwa ubo say 3 weeks ebi ahwa na 2 weeks ebi ahwa na 1 week eno style ben into no first trimester no 3 months na edikan no eno no wa ba for frosa no ebi mo beba no normally Ghana ha no obi beba no na omanya 3 months pepepe no ma start ya omo ba that time no de omo tai ba bebre pa into ono sa no wo de be hye no the next month se ne ho ye na bibia ye kama ye de never hye next month into no sa month no count ya ono sa no wan makra de na me fa ne se obenya 8 no oba ntem sa na efiti third trimester ne mu ekono na ofiti 34 36 38 weeks no 32 weeks na ya start na ye 1 month ne so enti no utimi do 32 weeks na afi wa start eba no 3 weeks na afi u bedu be 34 weeks 36 weeks na ya start ma wo ba no ebia 2 weeks and 1 week depending on emre na ya so dia free 2 na afi ya ma 1 hospitals bia ne kwan omofa so ebi mo ye no 2 weeks ebi mo so ye no 1 week interval. Okay, na matese ye ba ye wonuro bi ebrebe ne ye ma ye nuro num na ya na ye nuro be e de na ye ewo ye nipaduam ne emofra na ye be wo no yo omo ba sa na ye wo prenatal vitamins aye de ma wo mo na sa prenatal vitamins no ebi eye mojaduro a esiesie oba no esanse sisi ano umoja no na wo supply moja sa de ma abofra no abodoma na onyini wo yem no enti no se o blood level no ya wo limit bi opemfo de e wo say ndru at least opemfo de wonyem no umoja so atekra de na enya wo 12 anasa wo 11 esanse sa time no ye hwema wo ne abofra ne nya eti se enya drop every 11 na ekoten na chese mild anemia enya ede ne ho ayede ejim no so no eye danger e wo pregnancy mu enti that time no hia sa iron no ebe build wo ama wonya red blood cells no na wo moja no ayeden adoso ama wo ene abofra no na ebi nso asiesie wo ebi eye folic acid no na folic acid content na very very vital oba bia se wonyin san ekra folic acid de e wo say wo de ye daily supplement ade bia wo fa enti na bedu time a wo benyin san no na wa build this system no in such a way say wo eggs no ankasa na woto no healthy eggs ena abofra no so no birth defect bi etise abofra bi wo ho no ma wo be wo no ye frɛ bi spinal bifida na abofra n'echi kasai no wo kwan bebrete me affect wo mo nti se wo pese wo abofra ne ho ye ote apo ne ho ye den onya birth defect dia ene folic acid eno na fire weduane faka wo diet so we obi a wo hwehwe ba wa wore na wo pe ba dia eti enom kra before wo be hye nyinsen ase yes okay eti eno no eboa wo se onom no before prior to pregnancy a wo be hu se ema baby a wo betu kosua na afi no ehonom no very healthy tikosua na ebenyin from na healthy eggs eti eno sa no wo abofra na birth defect bi cerebral hwan ya bobo si nyina no oba no oye in a good position say even po ye yini partner e fan say 2 pe ne bi omma be sofa birth defect omo ma fa folic acid no na ebi asa 2 ne kra no ne nsunsuaso ofoforo bi ene kofa bae eti folic acid ewo mu ena ye wo de no nso no eboa ema esiesie oba ne enompem eboa no ema ni nompem ye den enti no calcium oba anyima edu bebi a ye de calcium ebeka ho ebi so de zinc eka ho ni nyina ya supplement ni niam bi a ye nuane na ye di no ye nya ne yie enti no ye de ka ho ma oba no na akwakwa ti se de odi ne nso a emeka ho na enhyemu ma na enti mama abofra na wo nyine na abodoma no ontimi nyin from enti ho hia se ye de ma wo mo a wo mo no enti se wo yo painful na ebia wakọ se ye wo pregnant care na so nyo bia ni nyeska wo de to pregnant care enti no oba hospital na aban mu de na
bi wo hono ma ebi mbema facility na enro bi empese bebo edo bi adi but enro na ede bema on you be red gold green sa red gold green no ukona wonom na wo fia onse nyinsem no obi wa ne hwene mu bon no edro ni particular one bi wo hono ma wonya te ne scent pe esesa wo fe enti sa wonim se edro we me te scent ne pe esesa me pesa me fia esa wo ne wo midwife anasa wo gynecologist any kita ho na ontimi yi se drone na on some a replacement of the same content of a drone but e be a different brander and no any scent na be mo afe no enti enka se oh me de e drone me no mo kra e bi mo se me de me no mo kra me didi dodo me no mo so me ntimi didi problem bi a wo start se wo no me drone na enso sa so boni bi a wo be ho no I was say one reporting share or shaso for a midwife and as a guy no now on samam the moment a wa de wa dwen ebebo tirima say oh me de na ye me senti ma no obi betimi aba de bia de be ma no da kogu ne sum ya ase oh wa tuogu mpa ase kora enti obehu say sa nipa no afi ni moja na reduce na ekofom last minute when you baba won so a be investigation won ne be kasa be bon komo na wo betie ni history no wo hu say edro no anom na eno sa no so no folic acid aka de etime ye na che say wo bo wo ba na bro nya wo nko a wo ho enti sa wonyema ye ndidi ma ye nko a ye ho ye no medro so ma ye nko a ye ho ye no medro no elfo ida say enifa baako and I say more than even 2 because if you carry triplets, if you carry twins, into your pain for there. As I say, I share some money in nation and so. You can say, "Draw no mean to me, no me fit." Pacho Brana answer some mum. Okay. And see, and yes, sir. More, yes, sir. Yeah, topic, treaty topic, be sir. Be friend. Either son, what's your drone one no, what's what count? No, say, hey, now no me even guy in our workshop. Could him the echoes wo yemu. No bueno na yesua de se bebo ase wo se menom oba wonyima wo moja aso atie chese enti akro na o so ye moja be no no benya ti yesremo eduro no ye de momo a monom ene na yi mame na esa aka no se de wo te ya wo bofunu ba fia yese wo koka ne asesa no ne ma wo the same content but different medication so hu mom yanya ne sa na obi antime nwomfa no ho mfa ne ba ne bankonkonya problem because ya 9 months what me anyem na what ti akro be wie na akra no ntitie mu no asa yare bi ha no a ha dwen ti we de mesrem na polus se the need show you ho pa no chia honorable Hawakumsen ene honorable Madam Anita Love Obo Amisa MCO wa uti senya East no yada say Odoi Emmanuel it's a nice program watching you live from Mampong Ekuapem na happy Mampong Ekuapem Ohum Festival to Nana Bomohene and Okre 1 yada say Papa Lydia Koff it's a nice topic them sister na say I'm really learning something me da say Papa Daniel hey say good evening watching you live from Dunkwao Duan Kwanta okay yada say Papa Isaac Chumasi wa televi it's a good education yada say and Royal Rachel so it's a nice program o follow yam pa yada say mo amabani nyina nyame hwamo na say the make no topic no say the wani age ho na so share e ma wonu anso abasisi a say NyinsenNeAwoɔ team na tena say a wo mudi nkomo afa antenatal care and family support e ho die abusua no so ye beye ebra ya fa afuro no nye oba pemfo no nko na ye na sudie no e ho nkomo ene ye die ebra so e bebie phone lines no ma ye na endpoint homeopathic clinic ase oboa ye papa pa wo yare bia ye mfe ani enchre ho emema no prostate ne ni ehun komo ne enko ho endpoint ebebo me ento so rose me samu akwaba ya biniaba enti yen show ye nuane die mo nso ye fa afuro na ya na etesai enti nuane die no nso oba pemfo de se na medikan America no ye ka say you are eating for 2 or more and I say wo didi ama nipa mienu and I say more than 2 enti no didi ye and I say hwe didi so ye ye ka say omo nidi sa my sister ya na man free say omo fa banku be ye 4 na omo nkambom ene mekonkwan na omo be ria na omo are meko no na omo asore ko
pacho ya kasa didi ye ana wo didi ama enipa ba ko ana mienu nti no ma aduane no double na enye se ye ka aduane no ne dodo ana say quantity of the food na ye pay attention to enuane nro na ewe aduane ni mu no enuane nro no ewe aduane ni mu no ho no ye hwehwe folic acid wo ho ho no ye hwehwe iron supplements ni bi wo ho vitamins ni nyina ye hia bi vitamin C vitamin D vitamin E zinc chese calcium intinuane a wudi a ebe nourish ba no from no etasa wudi a colors ebem mefa ne se cabbage kakra green ne won chen kakra na carrot kakra tomatoes kakra onions kakra leaves wodi ahyehyehye mu yimu na enam so na obewi a enam no so no especially say ma omunyemo a first trimester especially no enuane bi a eye seafoods na ya na enye ma wo mo okay to say koto monko sane manema no at the early parts of the pregnancy in India yeah advice say o mo bedi because aya na ewo some thousands bi wo mo a etimi affect pregnancy no ewonyi etimi cause miscarriage and I say etimi ede some birth defect this betimi aba enti no omo hwo mo adidie mu ye eno ti na ho hia some beba antenatal because antenatal ho no ye be refer wo ede wa ma nutritionist ama nutritionist no watena se ene wakasa akyere wo saa bre yi nyinseni agwafei se de sese wudidie emre sese wudidie ene nyinseni mu no ebedu ba bi na wonya heartburns enuane bi wo ho sese wudi enuane bi wo he sese wudi sese wo avoid the spicy food sese wo avoid the oily foods ni nyina ye nkyerɛkyerɛ a sa wo ba antenatal care na ni nyina be ka boma ede ni nyina be ma amanyinsen no aye kama nti waduane die mu no omo didi a omo makaless embrɛ mu na mrɛbo eggs ena milk niema sebe omo di a omo benya nuanura ye bobo so ni nyina bi wo mu no omo ndi ni ye but enye se bebre common de no cry ye se wonyam ti di ni nyina esa uvia how to lose weight that's a bad problem no krena ye nkomo so family support e ka ho se me fe fura family no wo mo adwuma wo me nyinsen ma na me jani ene sei no e ya se mu hia me sister e ya se ma hu hia papa e san se ye bibrem ha sei no se ma ne fe furo pe mema no minimum me ankasa midwives a mo ye madam fofo a o ma fe furo ama o mu kunu se o mo nyinsen na o mo begjae o mo how wow say mema ni bi wo ho a o mu show responsibility no enti se nya ba ada went me amba o ho ban obi kra kunu etimi ne ya aka so said day a okowo ye ansa na o ba ho abeje ne ba no we nyina ya se enti time a okọ antenatal ne ade no once the crowd man bi ankoda asa obofo na benyam enti no nyinsan no eye mpamu agre ma ne mema yemye no nyina yedi eti se koba ne saa esese be ma bi a wo tie ye na anagye efa to ne ho so se obi wo hodom a wo se menye hye me hu se one asemesi twempena ana me hu se one be ma bi a ye se ya na wafa machi me pa achew yese empanifo bi ebu baby se oba bi anim ne ba papa enti no ode nyinse ne afa ne se ode nyinse ne kra hyew samre no because of urban state of mind psychologically any netibia wo mu sisi a any complications are easily obetimi anya nti no ye be sra mema ne se wo de ye fa ne se ode nyinse na be hyew eye nipa ho komo na mo bo jetu ho so se yo mate mefa nyinse na yeden atome ho so boa oba no ne hwe no ne suso ni mu kosi se obewo owu wie a na wodi ye na bi usika beso se obeya na wakoye se nyinse no kra no wo mu a ye wo chromosome we ya ye koye sounds na wodi ye na nyinse no ho no betimi akwa ye and only depending on how much you have but all the same no se ye mesika ene niam bi di ani mu kan ne yeto ma na jeje mu en ebi mo ho a omo amoyire ebusia bi wo ho no mu a ye se onware ye
ena wakwa akwanyem enti wakwa akwanyem ne de obi apo brama so media wonkon obi a eyi say China ware ansa enimonyam de nke pe bi ofie ha na wakwa akwanyem de a ene ebusiani bia ye frɛ wa omma obi timi twahwe a wenya crisis ayede na bo pimfo wo frɛ we ya we say me de ene frɛ asemasi wai wo frɛ number de be ma obi a embe rejectia abra nipa da ho no ma wo pre ne nkwase obewu ohun teenager wo ho no ma wakofa nyinsen na yesi oyempre wanyinsen intini ya victimize wom inti baby a okobia na intimi nsoma ne biem obehye dem saa de ni nyina psychologically no have effect wo mofra ne so ene mofra na hye omoyem no nso ho no omu sugu omoyem inti na abofra no kra no enya hu se ne ho adane a wo suro se obeba be ka che ne maame na wo ma fa kira kwaye ye abortion ne nyama bi a emoa na fa di ntusaso betimi di owu aba enti no complications be bra ye nyinya in pregnancy no most of them are related to lack of family support and I say partner support na wo hwe na nsan ensama e betwa gu ya yesi oba pemfuo bi wanyem afe ye say at the end of the day no police fo aye hwehwemu ahu say nyinsan no ebia ani ho na o fake pregnancy no na me bisa me ho say ana ye misa ye ho say na sa oba pimfuo yi yemfa ne say yo ampa na o fake pregnancy na faking of pregnancy no sa time no be ma wone ne da no aya na oro ne ho ana oba na oro ne ho da ama na enwu se wode ade bi na atare na fuso ana say it look so much like the skin say be ma na ntimi enhu say oba no o sisi me ana o fake na dia so ene be ma oba te ho na osemenya miscarriage encheye na me pebe ma attention enti no me kwato we e de abomafu so me sister ensem bebre ensem bebre although ma me na yade no to the level say ye ka kosi say wa susu anye na wo pebe ma attention na e pa che say me ma no problem wo fie because be ma bi wo ho no ma oba ne nyem no e bia wo peba enti wonya nyema no ne tebia ne sade ono wuti nyina asesa ojeje wo so ode wo kɔ ode wo ba antinata ani okra wo ayimu na ode wo kɔ na ode wo ba enti oba bi saa no ene ye society nso woni be ma na kwatena na days aba months aba years aba na da wo de wuntime nwo abusuafo esam nti abusuafo no we rather need them to encourage us and I say encourage women in such situations say nyinsa no de ebeba nyame mre ne mrepa yen top pressure man crofo ma ewo krom ha sei na we ye okokoye yeyi na afa ye nyina bi mato manu agu ne so na enti die nko na wo hwehwe oba ma ne koye ye say ye ba no psychology a esno bia dwen ne sade timi handle ne mafa enti bia de wo betimi a contain no ono na dwen timi an contain ne ta enti ma me ne de oye de se sa na tie de a wanya de nanso no senka busua no de omo ho jimu efiti beginning abra say yampasa wo hwere abof onyame o miscarriage and at that time no omunim ne history ni kunu no na no ne ko hospital a anka that time no de ma miscarriage ni ba ye nyina ye be chirechire ni mu ama omu nyina omate ase na ya sa kire ne say after miscarriage we no if it's time we equal time we no mo have sex a mo betimi asan nya babie mu wa hu it is that time no preconception care e betimi akoso wo ho no mo ama oba ne be ma ni nyina hunu ne ekọ enti se oba no sabe oni be mate na wo be ma no so no wa hu se be ma bi wo ho no mo kra ne ye ovulate a oni ne dade bia nso onim se ovulate but ye was smart man wo ho no ma oba ne ovulate a on orani mu anase oni ni nyankita hudi a otimi hu say time ya so so won enti sa ne ma ni nyina wo say wo ye partner wo ye husband wo sua na wo so de hu gi mu bi na antenatal care say mema no kra wo mo de ma ne ba my sister ye mom ye show mo ntem na te sa fela no yes na mo kofie because ye nim se be ma de ono na ehwe fie tie ntimi nje ne ntena ho no mo enche
na so ye ka ne san so na mpa nche say wo ne wo yentra fia na momra 12 abra ye ya pon na obi abedi life ti ahoma che 5 yes say protocol no wa true credit wachi ene no na tese mo ya yeden mo ya bumra so blackmailing abem no sa de wo ba ne ye ka se twen kakra na wate aseman but me ma ne form ho njim your pregnancy school ye kire mai ukofia udu time we ya aduane we ndi aduane we di nante kakra exercise we bu okra be ma no betimi aso ni mu na o ma ye complications bi o ho aye behu ebi aye hu so oba ne hepatitis esese ye hwehwe be ma no so hu so no so hepatitis oba ne HIV AIDS ye be hwese be ma no HIV AIDS omo ba ye no oba ne blood group no o ye O negative ana A negative resource factor negative no ye wo se be ma no ye negative a ene eno ano no be ma ne koye positive a patrese ye ne first pregnancy with that man omo betimi abort pregnancy no enti sa nneema ne nyina esese ye hwehwe be ma ne ye sickle cell oba no so ne de etesen sa nneema ne nyina wo ba antenatal na wo ba ntama ye hwe ne nyina na ye boa ye ama yetimi complications bi enum nyina efiri honom ebi wo honom a wotifie obi pi wo horo na be mai so sorry a wosi so na me so ma wonyensen na me nka se kwanyem enti sa pressure no se abusua ene be ma anase ohokani no de to oba ne so a eno na preeclampsia obehu yeso watwa ahwe ene ma bebre wo Ghana ha se preeclampsia eno na ye the second most leading cause of friends maternal death e wo Ghana ha se so wo na me sister ni nyina bebre ohia na de ba wo eno kre eyo ohia enti no ema ne so ye be encourage se wa fa nyinsen no esese won so bo a ho kakra nya nyinsen nyina na ededa faako nti nyame boa na wo de ne ge na wotimi koba se nso bi na abeton esese wo ye ebo na wo kona wo ba se be ma no so wo hu se wo so wo support a ono so de na adwen bebe fie se wa hu na abusua no omfom hu ngimu bi na chese maami a story ye betwa mu yasi osi ma homache no fa ne ANC book can you imagine ANC book opinfo a wo ya age na wo de nkwa wo sorry homache fa book wo kwan yes a stories in the bebre na we no na be ma no da he sa na adwo no so is hono de no so okono ma me ho because na funa banti awo David no woni ma me ho anti na ma me no nso ye den because sanya mani nyina family support ayeka no me sister ka ho so wa wunim de akoswa ya de oba aba beja wo wankasa wo yemba ana me fa ne se wonu bi ba e de na beja wo pemfo na esese wa na didie mu ne kwane ne ba mu omo ba antenatal na enye be ma ne nko a maame onua obia timi koja abayo yi ama ne yi ye to na jeje mu sa na ensamba na ebi kra na asem wede but because say obia sheda fa ne ho agimu binti no na sese ano asam na be ye ebuachi bi di ye hu se na ye ka no enti na ye be ka kire mo se family support ne de yesre wo mo mensa da mensa yam me ma enka nkire wo ye se wa fa nyin se onko yingu enye sa de awodo onim ho hwe ade onim se de protect ne ho me ka sen so na ojeje ho no ojeje na ade ho nipa ba ko na ye yes eti yenyi sa de ne emfiri ho na yenyi sa complications ni nyina emfiri ho no BP ene oba yare mojetu no sometimes na be related to stress it is stress related things no postpartum depression ene chese ene man sunsun so bebre de ba no enye enti abusua okunu partner yenyina yafe ho njim obenya fefro pe yen show no care any love na yefa ye ho ngi antenatal care nim ye kwa pregnancy school yenso yensua bi na ye fa tutu apemfo ne fo yes na ye wadwene yes ye ba nti oba na nyim nyina wodim de yekoso wo ne nipadua mu se ne re fi bibi kura na wo akobi nti no betimi akai no so ho enti na nya ferious watimi ahye ne nyinsi ade na wodi na chi akọ hospital ye ofere memfe na ye boye ni mu e wo tareja ye ofere ye so no 9 months na bo nim sa tentente e bi de do mo sere so nya bete pilim yom share wo Japan yada se papa na edu chia ye yada munyina se wo Facebook Adom 106.3 NyinsenNeAwoɔ antenatal care and family support and hon komo and anwumre ye dia
tell it Rosette acheche ye nyina ye mu kama pa nti no se na wonimu dia ene no wadi kan ehunu ye bia phone lines no ohu 0302216561 0302216561 and 0302216562 yankomo ye bia na wasem bi de wakoma so ma musa mesrew wonso utime freba na fei maame na say yi ano so de amount ye nyina na ye suade nyinsen na ye oba na dawo ye funu mu de na so ho adwuma nyina no abusua kunu ensewnom nkuma ne nuamema mu nyina oba fa afuro nko ade a titiru so wonye kunu na ye nuanom a ye nya time na koja no na kotie de ekoso ofise ma no yaga so omunye test ni bi okra na mikobisa mikuna nsa na mekwa kobisa we ansa so se ni kunu kra nka hwe ana we zet mon tete sanse bi ya tse papa oya o si mikobisa mikuna nsa na mema no nso se wo yire eko antenatal na o sha se na one ne kwa ohun nsam ni bi wo ho a ne ka edin okay te se wo ba bia ba na waye test na wonya positive HIV eno no kofa okunu bra na yen test no o se da bi mitimi nka nkyere no e ma ni wo ho a omu nimpa so omu AIDS na omu ne mema nete there are situations a obekwa kwere na be ma na ye negative okay na yes oba no first still no ne be ma no da unprotectedly ebi mo okra do no kwa de mo ma omu mfa but sa wutimi enya akukudro na wo de be ma ne ba akukudro we de ano de oh but me sister senka me fa ne se omu mienu ne ba ye ene ye say ye tester ye excuse be ma no ye be explain ya tire wo okay ye be to no so ye nya first call wa homa no so mate odo me mo ajo do ba NyinsenNeAwoɔ so be wo ho afa ba be afa ho afa nyame hira na ofrefri hia nwumre pacho fresh yi bi me Esther me da simintie we pacho me bisa antini go se me nyime na mi moja no minu mojedo sa so na nkosoro mana me wo yuto fibroid so with pregnancy nti mi bisa se minu ma no to se manyina ba eda me kwoti anka na mo 10 point bibi rujano banyanya Adom me ko bae me Adom ayira so tenku nti bisa se e fibroid nti na minu mojedo na so na increase ana yo ene mamne be yi ano de ama o yeda se papa ofofro nso e wa homa no so odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so Ambassador 1 yo mintie we Tacho, good evening. Tacho, Beyonce, Sankesi. Ay, yatonka. Tacho, pese busa doctor say, o start antenatal na, every ben also ujai. Na owa, omuka so odo ho bachelor. Na ehon so mo yedo. Yo, we ya no ma, me da se papa. Owo from so ahoma no so, odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so. Okay, yebenya ofofro na emese me dofo bi de ne question aba ha say or spinters na ne girlfriend enyem na bribia omo ebe make love no ya na omo hu moja e wachire odo we de yi anoma miansa ye de problem a enti no ese say wa call report to hospital dey di kan question maybe san no okay onko ye dey a onfa one ne re ne nko no mo nkohwe ebetun aba say bi a placenta no position e wo no e wo form okay se wo form sa na etimi ma sa kind problem no eba me da se ofofro nso abodo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so obewa me da se mami tie we ene de me pakasa ma follow me o face oh odo online breaki me sro gina ye kakra ma me ashe ya na breaki nti gina bebia ugina na oh na me say ma follow ene de ensaka ye de nyame ase ye da ase papa enti o okay me wo na or problem me so it means sanka or say oh yeah hello me da for line breaki o ashe yeah what summarizing am I kakra okay also oh yeah na see bi nti obene
me do yente won ka bie mesra pa frame back na won komo no ehia se etie me da se ofofro aba me da se odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so Rade facha me nti Rosette before you benya another caller no okay obi aba facha me odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so Mbọchọ wajere den obe wo afa ho afa oba o afa oba o first time ni ana mbọchọ nyo nyame hira nti de bia kwasi ada 8 pm de mane na ha ne tie mbọchọ mete pa ba tende na mefe mo nti we mbọchọ mebi se ọba no na wo do so nti ọma wo den na wo otu no stere oye na mensesa te ọba na ye den a we wa den na wo ze wa onye problems bebre nti we na wo ze no but stere no onye na mensesa okay yo mamenes be yi anu ama no no hu mbọchọ nyo me da se e be yi anu ama me da se mbọchọ mda enso ahoma no eso odo me mo ajodo ba NyinsenNeAwoɔ so ba wa fa ho fa ba me da se papa mi tie we yo peme ba ko ya mi sira ebisa se eden na ya edesa ha we ba se oba ebenya se ne bedu awo se ensio abetaya abofra ho ntino eba ne sa na abofra no enyenye eden na disa namba ensio abetaya abofra no ho ana ensio na ewo akra no ho na awe sa we ya sa edoso okay ola ni breaki wo baby kakra nti ba menes be yi anu ama why me da se papa ofofro nso e wa homa no so Rosette na wa try to wode ana wo chi na egu tirim okay enyi enu abe ma ede ano se ede na de sa de no so ensu o se ensu abetaya akọ ya na ya se oba be NyinsenNeAwoɔ na bedru baby no ya se ensu no eta akra no do so ana se abetaya ne ho se ni tirimu ana ensu abenya akra ana se ensu ne do so ensu ne do so akra no ho ensu ne do so abofra ne ho a e friend no polyhydramnios eno no ye one of unfortunate near intimacy e wo nyinsen mu but sa neama ni nyina ho hia sa complications na ye behwe sa abofra no obenyini say obenyini ye ana onyini ye amofra no bi cry efe bi cephalopelvic disproportion sa time no na oba ni ti no chocho points ni go ma me na me pick calls ye wi ana ye yi ano kakra odo me mo ajodo oba NyinsenNeAwoɔ so oba wa fa ho afa oba me da sinyame hira oba me na ye ntie we me kasa spinters itie wa worry be nfie mienu nie na that night na ye worry we no oba na amoje tunu sa me kasa wanya na menses be 6 months ye ko hospital bia be ma dro bia so enjai finally obi na bompa na e manage na e sha se ba normal Nyinsen na say Nyinsen na say in fact I'm looking my style be o catch you say young hospital so mo man e dro no so oh no me ha wono no e ya samu wonu me dro no o be ye bibia e bi wo ho mo cho dro na ne bo dine so o be to won no sama ye hunu ni nti wo tie o sesi e ono so ye di no bakro ne nko na ne maame ne no papa wo no nti me jase wo tie wo ka say what wo da bi me pia ko proma me ko pie me drive okra na ma park ya me se nti wo se yanya ne de sesi e nti wo mpe banana me ne how na wo call hospital ne de okọ papa na ya one ne ko oh e do ho say me ni ejuma mu a ne ko aya samo wanya fi say go on me ko phone no anga san fi ejuma mu na bi a me ne ko bi wo say your appointment obekọ all right omoma na dro na one no say if you say paracetamol ne be man penity kura one no then they can folic acid you any obey na bre aya samo wa brempo ebe ye mompa ye ta to e why oh said your honeymoon mo o mentioned ya 6 months
anya mebo aye no nti ebia na de di akire no so nti koso fa mpa yeta akire emu bejo wa yeda se ofofro so ahoma no so do me mo adwo ba NyinsenNeAwoɔ so Pacho da wa ba. Mami ti o mame. Me pacho no say na ye fi hospital na ye doctor said go. My dear online ko yente won kakra yente frame foforo brim ye pacho ye da se. Ofofro by we the last caller. Odo mo adwo ba NyinsenNeAwoɔ so. Odo me mo adwo Achoma saba. Aha mo mi ti. Na pese busa mama doc say ofa o folic acid nkwa na ofa o mojedro so because mojedro na dose o system so and so eya na say. Me say what fe fro na o no folic acid nana. Me pacha ne. Na mojedro no so doctor na prescribe ma. I'll prescribe it but na say o call say a dose. Nti do not tell my no ye fa na go ni to brew. Na do ha na mayare enjeme. We first time ana. Me pacha nyabotre mam kakra. Me say doctor ma wonu folic acid doctor dia ma. Ene wasa ma mojaduro. Ti wona ka cho say mojaduro na do so no. O check here no me drive check here no si mojaduro na do so. It me breaky. Na nyo mo na chiro folic ne we ne ma. Omo and there are some no. Mama Amines mpacha Rosa busano kwase bia bibi ope feda obetin about baby call hospital ni din. Me pacha na me say me fa folic acid ne nkwa na me fa mojedro na bibia okay because me vitals bibia okay. Mama me timi yin ano. Why what NyinsenNeAwoɔ say? Me pacha 6. Enti 6 mu na no boss ankomo na wo fa afoforo no na no boss ankomo no. Pacho 6 we mu na. O start antenatal time be. Me was 8 weeks no. Start say. Enti since then ne de folic ne nkwa na wo fa de bia. Me fa toxin other mojedro. Okay, enti totima ba mu dia and there was some na fe na me we bia wo kasafi. Na fa cho say wo start antenatal no na wo moja wo fom. Nti say wo moja wo fom aye do beto totima ne so. Totima no ebe speedy moja ne recovery no. Na ma wo moja no abastro ntente mama. Nti baby a wodu ye no e bia ye hu sesese a wadu normal. Nti jai totima ne fa but regular iron ne de e say wo so na wo fa. Okay. Ana wo musi jaye no nso. Pacho dabe, na me busa. Dabe, pacho wo moja na ye normal cra. E was sa wo fa because betimi so at any given time. Okay. Yeah. Odo ni eda se papa we the last caller na ye fancy. Odo me mo adwo ba NyinsenNeAwoɔ so. Na obo wo fa ba. Ami sure papa, mami tie we. Pacho me ma yiku ni ejuma kwa mu. Eda se ye jo so. The first question in the fancy equipment. Yo, yentie we. No bacho some ne ade antenatal bacho mo mutu won fu yi ma yen pa na mi ana so ya din o wa ko die do ya ba wa la kia o si ni yudefi unya mi su onu mo do na ku yi bi o. My wife told them go and come and go and in the power. Is that it? Or no one has ever seen me. What is in with the same work? So, woman in do and not 13 years old. What trauma and put to buy. The Dunan to the gray and marble. Indeed, a Dunan about job, move from my Nanyamiado. Or the Nimuja from Gagan, a mission, Unyano, the Dunan moment, Muntu for the Unyam. Yamisha mo mema no yeda se papa yeda se Yamisha mema ne pa na was I don't say before I ever start make catch you say man also mo no mema no complaints o mo dia ba facha me ba ku bi so de ne dia to aba wa ha say please I'm pregnant almost there be new way na me ba me kan we dey no we no owo Italy Isaac akasi
ne wife onyem na every day bi ono de ose de bi antokwa de bi wa brempo de no wonye eno mpacho ansa no mame ena first year ba say I'm pregnant 2 months pregnant. I've not gone to hospital and how talk but I'm so on call hospital 2 months in sentence na and see intimi hunu ni but 2 months on call hospital normal the 2 months on start no kwhwe so they di kan na we say hwesa abofra ne da yie and NyinsenNeAwoɔ ne da yie na you really out complications any future problems bia okay na yen hwe ma no onu maduro no ma no mo no maduro no de me say me nyem no na mentimi mfa anything tablets me fa fe me fe enti no ensio de no ye wo enuro ni bi wo hono ma e wo nuane enuro ni nyina na o maka bom e na ye ensio de no say bi wo accent na very strong enti bi wo no ma wo ti a be pesa wo be fe ebi nso ye kama a da form a wo betinti na hia ne say wo de ka kire wo midwife and as a gynecologist no nso sama okay na question no kura de ahi bi na afma ni siri me say ye yi fa no obi say ayi mood swing ne pentokwa eno wo ho na be me ya na ire ono so ompa duro no mo ho de omo call honeymoon 6 months o bleedy ya no no na asam no osofo obi bompa ye na eno no eyeye ama bibia ye fine but me pesa me kire ne say empire bo enye physical things like enya sa menje nyame ndio me kwa sorry me so me bompa ye but sometimes no on say Bible Christ and him dear me my needs no omoyera sometimes I na yen penen hwehwe the root of the cause because bia and na twabo che na betimi asa kenya ne ho ba wo na doctor show na wo bisa questions na yen hwehwe mu na wo so wo bisa questions na what say are na se na wo hu bebie fiba na be ya mfa nkwose beifo ana se ehun sunsanso no ye be hwe ne aso ano preko enti semre na so fa se me twato ma ye mpa antenatal ko ye konso aduro no ye ba ne abeto ahempa ase aye mema ne dadwene ene ma no a yi ntokwa hunu saa no mama na beka ho se oba nyima no bufu bebre no de enya sa nya no kure eno no ohun enti omunye careful Mrs. Afia eno no ye beka kire mema ne se oba na one neti won ansa na obefefuro no na ne suban te sen so wo hwa ne suban no na de odete saa na ofefuro no etie anasa be ye double na ye pa kire se nisu but ye wo man bi wo hono ma o ye very calm e bi one wonye ntokwa ana ne bumfu ntentem ye wo mu se oba fa efura mood swings wo ho hormones na aggravate saa na o mutiminya terebo ana wa ye mudi o to no ma no a osu ubisa na o se hwe nyame chese enema ehu hia na ma fa no personal ne hwene betimi abon ne kakra but no mpa ntre se on pen tokwa ana onye irritative nti se omo yesa de na mon calm me omo down because NyinsenNeAwoɔ mu nso de ense se oba bufu na won to nsa wo abuse pregnant woman na me ankasa mete me chewa ena me no me no ba bia ye bekọ no ye bekọ se papa mo frɛ ye nyina nyame nhira mo share ye live on Facebook nyame nhira mo mo comment so by star ama ye da mo ase mentimi anka wo de afacha me papa na mo ba ye mani so pa dasane se ye won kwa e ba biom a ye bekan Gini Foods ye da mo ase ye wo nuane ahodo nyina bi wo ho Gini sunflower cooking oil Gini rice Gini milk sardine bibia Gini ye will be opedo to a Yam Fred 0540108531 Gini mefie yede Pilif ana shine Pilif tablets and ointment eno koko adro tatahwe boa ye koko no say si wo he say abetua wo tokwana no ba bia na ba bia wonya bia onum no na wo de ointment no so etwitwe so kama kra da bia koko afifie bia no wadro Pilif tablet and ointment Fred 0552667712 and 024037
3049. Endpoint Homeopathic Clinic say Yami Adomwa Echina any Edicosi and Memenda or ye Jumanopa 7 Ecosia numerous 7 bra a man yen checky and prostate no na young Shasanka can be any who no prostate in soon it is all checking a brand or so checking or any free at the amount say a real womudia and no the is a wood they drew so not but chia and no a man also saw or ye in free scan and omni idea test and also a free area wo mu a ehoro na obetie endpoint no freno 0244867068 0244867068 now ne Dr. Duboatin kasa aha na brema kwan na nwumre so ye nkomo no ye DSC je ko nyame hraw Dr. Shine Akwa obi a otie o de ne question by ye ntimi ya no ama no omo follow me I tell it to Rosette sir Facebook and Instagram. Okay. Tell it to Rosette. Yes. What they were questions and about said it be an me that's so kind me honso. Ain't me da Dr. Shine Aqua as papa a man friend of Kobe and then what they say ya. And then the last hour called better I'm ready. Kobe no bema. Or the Kobe sa man the action. Ain't he Shine Aqua on your doctor by any idea. I do my way oh yeah. No. We did a fear among qua tamakla the patchia. Evisia.